Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured-free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just Rs 25,000. Ronin, built to conquer. Ki Khubor hakimat-kimat, ginyapai mentaj ki Khubor na ke Jylla. Hadim belayok jingtip, ya ke jingdon ki beriu ki benabar ke Jylla. Ki baju aywa ya ki thok-thok asyaka, kum ki skuti, ki motorbike, syaki beriu ki bakwa, banit syang suwari, syaki jaga jengok kai Pyrthei, berper-per jong ke Jylla. Kinonyak kali kamai kemudian hapok kalama jong ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kelahir jurip Hakiting Road bat hakiwe-kiwe ki jaka jaga nong bak Shillong haga bagi lalap bagi dang dukan balawak ru ki signboard ni ki jing tho ki pentip syaki bat ba ban aiwa ye ki thok-thok ar syaka tang syupoi ki dekat jong ni seng ki try dukan baju aiwa ye ki thok-thok ar syaka kila pedre namar bakimdon ye kot kisla ki babiang Kani keseng kalap bayagi signboard na tho haga kerteng jagi khasi try Jylla kat bai ke registration certificate kedai haga kerteng jagi bal Jylla. Ka office jong district transport officer jong ke East Khasi Hills district kala pentip bahkan sepak kinra haki police enforcement bat ban penchitom kat kumgaan bat bandan kuna yikino-kino ki beri ba aiwa yaki thok-thok asyaka klaim dia jingbet na kani ka office terekam jong ke sarkar Jylla. Ya kini lepentip du General Secretary jong ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association hak jeng keran bakilat Pyrthei Khubor hadi jeng kenra yakin aiwai thok-thok arsyaka. Ki noyalam jeng North Eastern Hills University Student Union bat ka Khasi Student Union nehus unit kila khang tala yang kamera terekam jong registrar ke skol ba nehu u Colonel Omkar Singh retired. Namar jeng bamsut nyau ya ka sur jagi samla puli Bat ekasur jingdang hikai, haga jingalang juga Academic Council kabelang hakusan Drik Risaw arajar pausau. Haga jingakran bat kilat Pyrthei Khubor kini kinong yalam jongga nehusu kila ong bakum kisamla puli ringkat lang bat kinong hikai jongga skol bat nehu kila dawa ya registrar bun hiar syukino mardor nama bakum ubriu ubatrai menchua haga kam shipai dan jingtip AA yaki ordinance jongga skol ba nehu bat nalo kata longru ubabet ban bat ya kedan registrar jongga ni ke skol ba ka Khasi Student Union hapo ke jingalam president rangba jongka usamba lambok starwell marngar kali je kendo u chief secretary jongga Jylla ba DP walang banyak keren ni kemat bedankam ban penbet thamai no ya ke rukom terekam jong Meghalaya Public Service Commission ni ke MPSC kerang bag thungkam thongjam haga Jylla bro kediban long ke khoi ke suba u president ka KSU lepen pau ke jing snokya ke bajur bha ke jing yok kam tangki tu ki buru ke bedan jinga de bat ki MLA ni ki MDC kumta ke KSU ka dawa naka sarkar lada kadon ke nu ka kam ke balan kediban ajing penbena ke bayar kana bagi samla kin yok banyak kon da ka hok batang betibet shisha bagi bedai hok ban yo kediban yo ya ka kam ban yo tang jinga itu thau sudah ka Khasi Student Union klatho show director juga North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy ban penpau yaki jing ki bagi samla pulih playa kendo hakan ke Shillong pulih kebadan hanang ba Shillong kato ni nakimat ki bagi KSU kelapha show director ka kentop ya ka jing duna palan kidang hikai ki jing mambiang ki boss ban let bo let show ki samla pulih na Kylleng ki benta jong nong ba Shillong bat ban compensate ya ke PG course lembaga university ke bagi ni jaka pulih ke penyesa Menteri Ketenaga Social Welfare ka Sarkar Jylla uba polling do ulong bagi seng bahalang kidan ya ka hok banyaki bat ban bersyak ya ka sarkar tamakim dapat bantam ya uput jangkaan uba pol lepen pau ya kini hak jinga keran bat kilat Pyrthei Khubor hakar pusau Drik Risaw arajar pausau hadia mek HYC kelarai bentur patba sekretariat hak pradrik unai wing arajar pausau halo jing mamla jang sarkar Jylla ban pentrekam yake nyot li kimat jing dawa ban yakun bersya yake jing jelle jong drop hapo ke Jylla Hapadeng ke jing keren halo ke jing dawa ban khang yake kali tourist ke bawan naba jong Jylla Meghalaya khamtam ne ke Jylla Assam
pejurung syaduk ki jaka jengok kai Pyrthei berper-per kiban hapok ke Jylla Meghalaya UMDC jong ke Sokra constituency uba Tita Starwell Khan uba Longru unoilam jong ke Liang Persha hayeng darbar tauan jong ke HADC ulong baladan kamban besuk haki kendon ke trading by non-tribals kena mantek lakam iki jingwan laitlan ki kali tourist nambar ke Jylla. Ulat ke Jylla UCH Vijay Shankar dang chen Roshan Muhor ban penlong an iki hindutli na pedang ki nyotli ki anro blam minjur dari yeng darbar tau an jang Khasi Hills Autonomous District Council house them arajar polai yang abla pha dekat District Council Affairs ke Sarkar Jylla syok office jong ulat ke Jylla. Mentah paginya pha syaki Khubor na kari. UMLA jong seng Kongres hajakan lo sya penduk tiket citeng mit ha ke seng Kongres patang ha pedeng kat tu kat ni kenta oleh penyesok no yaladi pat ke seng Samajwadi Party. UMLA na barhi constituency u Omar Shankar Yadav akela ulapun kre banyak kon yaladi na ke seng Kongres hendri lo sya penduk tiket no penban pat ha ka jaka jong u la ayu arun sahu. Ulio jingtip ya kini ha ke pol kro ibeji min kumta marmar ulami nalayeng berlayat lenti haduk hispa 40 kilometer benlet yakindo represent ke SP Keshav Yadav berlayat banyak kendo EU ha ke pol sawaje men step berlayat penyesok no sendon bat ke SP ulah keno berkeseng kongres kapan arklor tingkah na kebentar ke tiket bat namar ba umlak bansiu la penduk tiket no yau umindirang bak duk keri Narendra Modi Unpilih mau nongrim na kebentagi projek peper-per ha Gujarat ki bekot haduk sawaja praspa klor tingka. Uwe shipai lamen saw ha gejingyat makin san kile no ya kali ki shipai ha kithan bota patri ha Jammu and Kashmir hendai khamadin ula klat no namar balajur palat ki jemen saw. Hari ngini gejingja Lieutenant Governor jang Jammu and Kashmir lalum jinglang kirke ya ki shipai ben perkhat kumnu ban penjur ya ke jinya khun persha ya ki leno kinong rap na Punjab kilapin bana bakin khang ya ke surok ke penyeso ya ke Chandigarh ba ke Delhi lima ke Ambala ba ke jing khang surok kan dei saw kenta kinong rap la thalanting ya ke sarkar ja ke AAP ha Punjab bat kum juru ya ke sarkar pedeng bayalam dek BJP dan berkimla ban pen urlong ke jing kula jongki hading ke jing resign no jo president ke seng Congress Bhupen Bora como Presiden jong kinhon ki Liang Persha ka Assam Sonmi Lito Mosha la thong do Presiden bathemai ka Assam klarai ru banyak kun Persha ya ke BJP klamai trelang pat ka Congress mentaga ni kai kunhon kala jiat UMP Rajya Sabha Wajid Kumar Bhuyan ban shimti ya ka kam Presiden mentah paginya phai syaki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei khandrengot ki bru ki layap hagi jingya pin ibor hapdeng ki arken hon ki runar hagurero ha Mexico kini ke jingya pin ibor kedai namar ke jingya kini hapdeng ki runar ban kurup ya kini kanong ba na pedeng ki bayap arngo ki pulet kha sangot pat ki runar na baro ki arken hon san phongut ki runar klaklen yap hagi jingya khon bar ki pulet ha Haiti ki bon na ki bayap ki bisha siat ha ki pulet kat bakat arngot pat ki bilang ngam jelop namar ke jingam ke ling jongki kebekit bon bha kitiar siat bat ki kuli kishipai jong ke Nigeria kelayo peniap haduk shispa sa phongut ki le no bat kelayo kempat shispa lai pusangut ha ka por bekelik kendra le no ha Kylleng ki benta jong ke Nigeria kelayo pelat em nyopun rungut ki bru syara bor ha ki le no kidan arspa sa puwai tili ki suloi bat lai haja arspa san pusaud li kuli kelayo kurup na ketem ki le no Kino yalam niam Kristan ha Pakistan bekin thop you President Bishop of the Synod jang Church of Pakistan u Reverend Azad Marshall kira tho shu President jang Pakistan u Asif Ali Zardari ban pen pau ko jing sokhia jongki halo ko jing kin tho jo no yalam niam Muslim u Zakir Nek Persha i Kristan bidan ha Pakistan da ka boong bagi dei kinong we u Zakir labu jing keliru da ka boong bandang no gini niam Kristan ki wan mi ha Pakistan Kaprago ki buru ki layap nakada ko jingai biteng ki Israel ban ther bom ha ki benta ba pher ha Lebanon ki yeng ki sem jang ki buru la khalam ha ki jing ther bom ki Israel bat no kata ki sipai Israel la rungru ha ki shnong buru ban khenra ye ki le no Hezbollah
Ka jingap beri Lebanon hadap mentah kelapoi syaka arajar sanspa kenai pulaingon. Presiden ke Turkey Recep Tayyip Erdogan ulalum jingalam kerke banyak keran halo ki kam pentrim jang lekno hanong ba Ankara jang ke Turkey. Erdogan ulami kerke naga jingalang jang ke BRICS kabelalong Russia ba ulalum jingalang yaki sipai bakin penkrekno banyak kun persya yaki lekno ki bele ki kam pentrim hak tegeri. Kini ke jinglum jingalang Erdogan kadai hadirin ke jingyap jing sanut ki beriu nagada jing syak tombor hakilen. Begitu lagi khubor hakimat kimat kublai.